Guys, ada di Kota Tua guys bersama Fajar. Ayo guys. Guys, so Fajar Kota Tua guys. Terbang bersama diriku, takkan tinggalkanku. Seakan aku sama Fajar guys, Kota Tua. Rame guys, rame. Jangan lupa subscribe channel ini. Apa? Tuh guys, baik pada ontel kan, pada ontel. Pada ontel. Sama Fajar, Kota Tua. Lama sekali guys. Lama sekali. Hilang. Ikan mau beli balon pak. Ikan mau beli balon. Minta di mana? Hah? Ikan mau beli Di mana? itu mah. Wah. Ya kaget apa ya? Kaget. Guys, kaget guys, Kota Tua guys. Tuh, Fajar tuh. Kita skip video guys. Jangan lupa subscribe. Guys, lihat di Sparman. Mau foto di sini kalau di Sparman guys. Lihat di Sparman guys. Hai guys, kita review lagi. Ada apa di Kota Tua? Kita review lagi. Terus guys. Oh, Star Ride guys. Animasi ya, penggemar Star Rail tuh bisa foto-foto di sini guys. Jangan lupa ke sini guys.
Kita mau beli balon-balon. Di mana? Ayo guys, cari lagi. Mana? Situ balon-balon. Satu dulu. Oh guys, ada free guys. Free. Ada free cantik ya. Serius. Ayo. Gedung BNI. Gedung BNI guys. Ayo. Batu. Oh guys. Ada arwana guys, arwana. Balon. Silakan cepet-cepet ya. Maju. Balon. Guys, arwana guys. Rame guys. Ayo sayang. Objek kita review lagi. Kota tua ada apa lagi? Wow. Cantik guys.